Shalom, selamat pagi Bapak Inang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Paima ijalohita rigapan sigano pari bata bani panorang sogot merion pasada hita uhurta martonggo hita. Puji-pujian terima kasih isombah kon uhur nami bamu Tuhan. Bani kanupan diar layakmu na ijalohon hanami ibagas beluk nami sigano pari. Bani panorang sogoton pe ihapkon hanami doai. Bakal ni pakolongmu huban nami namambahin boy hanami puho ibagas na sehat-sehat kuk ibagas malas nihur jana margogo na baru alanya Tuhan marhite hatamu torang yampur apa pikiran nami asiguk ibagas hatamu hanami mandalani guluk nami sigano pari saganjang meron ibagas Kristus Yesus Tuhan nami jolam rapapon tonggo nami. Amen. Bapenang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus ijape na siya marianan bani panorang sogot nyarion nabuy isisehan nami marhitehon ni channel YouTube on rigapan sigano pari bata sadarion Kamis tanggal 4 Agustus tahun 2022 ay mga tersurat bani buku Hesekiel bindu tulu plonom ayat 20 siya na makatahon sonon. Paluhon kudu hanima kumbani sagala habutakon nima. Marsahap pe ahu bani gandung anjaha hubahin pe ai marganda-ganda anjaha lohe seng sogo ban nima. Bapenang nyolongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Ibagas situasi naborak tumang teneh gati tumang do jupah kita ibagas derita burak tumang do pangahapta laho pajupah kon naibata terlebih ma anggo sangga ibagas pusok hurta ibagas sitaronon tanah borat isa dari hita ma jana ididah kita ma dirita nabutak ilobe-lobe ni nebata gok dosa jana lang taluk kita marsah pakon nebata mambahin lambin roh galek ni mahita jana langadong tene ibagas uhurta sihol mandopak kon naibata halani mangahap kita seng taluk kita laho mandopak kon naibata jana sasitong ni sangga isa dari hita haganupan pardosaonta ilobe-lobe ni nebata ijay mahumani lambin mangahap kita ay do hapeni si panlanglangi bani paso-paso ni nebata ijalo kita ibagas pargoluhanta lambin sonai adong ibagas uhurta lambin madote mauhurta jana lambin roh galek ni makumani akulata sonai mahita ganupan bapainang nilongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus bani perguluhan ni bangsa Israel sanggah nalape terbuang sidea ku Babel buay tumangdo paso-paso ni nebata nalang ijalo sidea ibagas perguluhan ni sidea ay maase marhitehon ni habuangan i Babel lambin ipaborsi do uhur pakon pikiran ni sidea ase lambin mangarap janah martengir ni hur sidea hubani naibata artini ai bapenang nyolongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus porini petongon halani ringis ni naibatado ase terbuang bangsa ai tapi adong do pakkorhon positif bani perguluhan ni sidea halani boy mainidah bangsa ai bahasa dosa ni sidea do hapeni namalanglangi pasu-pasu ni naibata ijalo sidea ibagas parguluhan terbukti doai bapainang nyolongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus marhitehon ni bagah-bagah ni nebata hubani bangsa Israel marhitehon ni Nabi Hesekiel bani panorang ijia na parlobe sangali sanggah depkosi ibabayu jana bayuma paruhuran ni bangsain jana lambin marpanatap marpangarapan masidia hubani nebata sandiri do tene nasihol papasingkon bangsain
jana sihol paborsihkon bangsain humbani habutakon ni sidea halani dosa-dosa nani horcahon ni sidea nasain doka marhitehon na ipapasing na bata bangsain ipaborsih sidea humbani habutakon ni halani pardosaon ni sidea gabe taluk masidea gabe bangsa na hinaholongan ni nebata manggulu ibagas harosok ni nebata langpitah ipaborsih nebata ipapasing nebata bangsa ai humbani habutakon ni sidea halani dosa ni sidea tapi marhitehon ni nado ibuat nebata jana igijikon nebata pardosaon ni bangsain nebatape marbagah-bagah do bahasa haganupan gandum na sinuan ni bangsa Israel ai gabe marganda-ganda mabuah ni ibahin nebata jana bangsa inpe lambe sogok lohe hubani sidea artini ai dosa na mangambati pasu-pasu ni nebata ai mahomani na mambuha pintu pasu-pasu hubani bangsain ase ahanan norjahon ni tangan ni sidea lambin marganda-ganda mahomani jana seng anje sogok lohean dopak bangsain natotu bapa inang nyelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus ahadonani maknani on batta ibagas parguluhan ta si ganupari terlebih masalaku halap na porsaya na domma manjalohon pakop-kopon ni Tuhan Yesus Kristus ibagas parguluhan ta si ganupari na perlu besahali manihundo ipatotap kita uhurta bahasa hiteita dalanta manjalo pasu-pasu humbani nebata aima marhitehun ni nadop parlobe itubus Tuhan Yesus dosata halani ai maningon doha peni ibagas parguluhan taon ididah kita janah ibahin kita partubuson ni Tuhan Yesus nagabe onjolan bata lahu manjalo pasu-pasu na humbani nebata artini ai maningondo ipadoh kita dirita humbani sagala hajahaton ahape ai halani ai do na mambahin gabe tubuh dosa ibagas dirita jana dosa ai ma naman langlangi kita manjalo pasu-pasu humbani nebata natotu bapainang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus marsukun hita ibagas dirita nasonari na masa ibagas parguluhan ta krisis ekonomi terlebih halani pandemi COVID-19 siaon halani dosata doai bapainang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus langadong tene kita nalang mardosa ilobe-lobe ni nebata halani ai ibagas situasi onpe lambin mangujur hita matongon ase lambin sirsir hita paturuh dirita ilobe-lobe ni nebata halaniaha halani sangga ia jamkon hita pikiranta ia jamkon hita guguhta jana langrahita mansopot kon dosata ilobe ni nebata jana langrahita itubus Kristus humbani perjabulunan ni dosata ijai matene lambin daw kita humbani holong ni nebata ase ang godoma daw kita humbani holong ni nebata lambe idehon hita pasu-pasu na humbani nebata ay maase maningon do hape ni ipabayu hita ukurta maningon do hape ni iwirubah kita cara hidupta atape pangabakta maningon do tene lambin ipataridah kon hita ma pangarapanta tengir niurta hubani nebata halaniaha ang guguguhta do bapainang nilongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus pardite hita ma ang gulugu ari langtar paroh kita udan anggo musim pari udan ma langtar pasoh kita udan ay ma anggo hita marburu hubani guguhta tapi anggo tetap do hita marpangarapan hubani nebata nalangbui ubahen hita tarbahen nebata do ay jana hatani nebata pasingat kon hubata itongah-tongah ni krisis ekonomi ni dupa kon hita bani panorang on sada pangarapanta
anggo doma nebata tongon merkuasa lahu padauhkon dosa na malanglangi pasu-pasu ni nebata ijalo kita ase marhitehon ni natotap kita martenger niuhur jana mangirikon ahana herusukon ni nebata ibagas parguluhanta rosi ibagas malas niuhur kita makorjahon ay sawan adop tinotapkon ni nebata marbagah-bagah ubata bahasa nebatado na membahin marganda-ganda na nihorjahon ni tanganta nasinuan ni tanganta jana lampaturuton ni nebata gabelohian hita janji on seng pitah mangaluma-lumi hita janji ni nebata lampitah lahu manambari paruranta tapi janji ni nebata gabe panotap main bata ase hita pe lambin margogo ibagas Tuhan jana lambin ibagas malas niur makumani makorjahon hata ni nebata ibagas ganupan parguluhanta anggo nebata membuat perbagianan ni lahu mamasu-masu na irjani tanganta ase hita pe ibuat hita makumani perbagiananta ase ibagas gulukta si ganupari totap mahita tene makorjahon harusuh ni nebata janang padohkon dirita humbani haganupan na ihagigihon nebata ibagas parguluhanta si ganupari aima nagabi perbagianan bata hataridahan ni habayun ni uhurta na domma tongon ihopkop nebata hita ipaluah nebata hita humbani habutakon ni halani pardosaonta amen martonggo mahita ajari ham hanami tongtong bapa saganjang nyarion asilambin mga hapkon ham duhas satongon na membahen merbuah aganupan na nihorjahon ni tangan nami janah na padohkon lohean huban nami halani ay bapa posma ukur nami ase saganjang nyarion barang ahabe pasu-pasumu na ijalohan nami saganjang nyarion patuguhkon pangarapan nami main rosi patambah guguh ban nami main ase lambin ibagas saringgason hanami makorjahon hatamu saganjang ni arion ibagas Kristus Yesus Tuhan nami jalam rapakon tonggo namion amin jalohama pasu-pasu humbani Tuhan na ibatanta hidup ni hurni Tuhan ta Yesus Kristus pakon holong ni ate ni nebata bapa apa persauran ni tondoy na passing ma nama kasomani na siyam haganupan amen oras mo ba't haganupan bapay nang nalongan ibagas Tuhan ta Diyos Kristus lambin marguguh janah lambin kong ibagas malas niur matongon hita mandalani parguluhanta saganjang niarion salom